салом алайкум дӯстои азиз. Курси имрӯза 8 феврал. 1000 рубл агар перевод кунӣ аз худи Сбербанк ба картаи Орионбанк Тоҷикистон 114 сомону 20 дирҳам мегзарад. Аз худи приложени Сбербанк ба картаи Душанбеситӣ перевод бикунӣ 113 сомону 30 дирҳам мегзарад. Банки Эсхата 1000 рубл 113 сомону 30 дирҳам, $100 1085 сомон. Амонатбонк 1000 рубл 114 сомону 20 дирҳам. Коммерсбанки Тоҷикистон $100 1080 сомон, 100 евро 1090 сомон, 1000 рубл 113 сомону 30 дирҳам. Алифбанк 1000 рубл 113 сомону 30 дирҳам. Спетамен банк 1000 рубл 113 сомону 30 дирҳам, $100 1085 сомон. 8 феврал хумо 1000 рубл 113 сомону 50 дирҳам. раҳмат бародарои азиз барои дастгиритон. мо ҳам ҳаракат карда беҳтарин видеоро пешкаши шумо мегардонем. ҳатман дар канали мо обуна шавед, лайк монед, подписатсия кунед ва фикротонро дар комментария нависед.